Selatan ni Boru kumain na siyang magalupan dyan na rin tondong. Coba di panorangawan marabaris na siyang dyan na ilaway tumang mala lang na na ilaway tumang maro sibiyak tonong na siyang sinaga. Ajar parsi. Nabaris tumang boy maraw kira patar mabanyak cara na mangiliki. Iya Rosi dia galupan. Iya atur barisan ilaway atur. Iya sabaris tumang ma ilaway tumang ma dyan na sinaga. Iya. Doon dito ng sinaga, lama masu-masu ay mahagalupan perburuan ni ay para musik nami, toga sinaga. Aima acara ni Boru hanggang apa? Karena itu, tentu belum dapat marpangindoan hal on mana acara terakhir. Karena itu, jangan acara deh pada mando acara. Iya, on mando acara terakhir acara ni Boru. Dan kusai boy ma acara bebas sampai dengan jam sada. Karena itu, pengindoan itu tonton solinari, sada lagu nari sebelum lagu permintaan ni Boruan kagalupan. Baik para musik nami Sirazalotu.
acara ini baru labe. Labe. Alright. Ahausen. Oh. Hah? Ano ya ahausen? Ren. Oh, pare musik. Pengintuan ni mo doon. Jadi lagi nasyam jajaran ni mo para musik. Pengintuan ni mo doon. 3 lagu, 3 lagu tu nak mati ni. Ada lagu. Tapi kan Rizka mengintuan na sila semua kebiasa ay ganito. Alah. Lagu lo may baru musik. Lagu na dyan, di ba? Tulo lang po. Rena, ay na pertama. Paluahon lang ko boto. Terserah apa mau. Masuk paburu ay hagano ba? Iya.
Jadi na barpuli sa hali panginduan ni hasudunan ay magtortor di pahokko. Mubani kaya sinarbayo ay hamma mabandon. Bugotohon ko. Bagi kanya. Bagi ko lang niya. Terus ko. Jadi sunari manorang tortor ni hokko. Halang ilong pukan panginduan. Isano kan hokko ay